Assalamu alaikum students. आज छे Rustum and Sohrabuk part 3 video. But Sohrab was bent on going. I will not return. He said unless I find my father. As put otostain ze Sohrab yuthu ekis fighters ligio fight kare tem prustemis maal sun naw saw pad majinis donos te kya sut mion naw unukta maal sun naw khatit tampat Temis moj vanan tem Rustum sun nichu tam pat vanan Sohrab temis dapan panne maje bahasa gasan pan mol chhadne. But Sohrab was bent on going. I will not return. Magar yus Sohrab os yus maje manan kiya ba kya yem totastain. He said onnas I will not return unless I find my father. Yotastain na sab panun mol laban ba yem no totastain वापस फिर होती पेज. If you must go, I want to tell you something. दपन अगर वंच जरूरी शी गसनु तेल वन सब अख चीज सेट तनेमा वनुस माज द प्रीशियस स्टोन यस कीमती अख कन you wear ते लगित on your arm पन्ने नाड़ि पे was given to me by your father. यह हसा दिस मे चन माल. If you find him, अगर चोन पन मोल लबिहान, show it to him. तेमिस हसा हजी कन and he will know who you are. तेमिस लगे पाई चुकुस छु. Sohrab collected an army and marched to Persia. Sohraban क्या फौजी पानस द्राव पर्शिया कुन. His purpose was not only to find his father. Yus अम्स मकसद ओस Sohrabun गोडनुक मकसद ओस अम्स पन्न मोल लबुन मगर युत युत ओस अम्स मकसद but also to make him king of Persia. अम्स ओस बादशाह बनाउन पर्शियो. Because Caicus was an unpopular ruler. Because yus Caicus was king Caicus was यो ओस न त्युत हुकुमराना किया युस unpopular को यम न किया कारनामा छु त्युत करमुत यित कोन Rustum was temis karnam कर मगर king ओस न सो क्या. When Sohrab crossed into Persia, you him cross Persia, Caicus sent his army to fight the invader. Invader केमिश वना invader ची वन अगर का मुल्क छु तेमिस ब्या या पर का फाइट मतलब हमला करने तेमिश वना invader बदल मुल्को गो एम तिसुस पान Caicus इस बादशाह एमिस बादशाह को एम को हमला एमसुस दोनों तुई कर सा एमसुस पान फौज फाइट करने. But the king's generals were no match for Sohrab. मगर यम किंग यम्स Caicus छु इस एमस जनरल अस यमन उस का मैच ऑफ Sohrab से ती क्या गो नो मैच फॉर Sohrab मतलब यम युस युता बहादुर युता यो Sohrab तिम अस तीते बहादुर के तिम हेकन एमस लड़ित के तिमन उस मैच ही का उमन हेकन से बड़ आसानी सान हारनाइत Sohrab युतो ओस खतरनाक. One after another एकस पत ब्याक एकस पत they were killed in battle. एकस पत आख मारन सारी कुम यस Caicus आर्मी छ ये पर्शिया छु यस किंग Caicus छु एमस आर्मी यस एम सोजे तिम एकस पत आख मारन एंड नथिंग कुड स्टॉप Sohrab's advance. कौसे हुकन Sohrab रुकायत के. The men that escaped वन मोहिनी अत क्या बचे went to the king तिम गई बादशाह जल्दी जल्दी सेट बनो great danger threatens our country. आख बोड बार खतरा हसा आव सोनिस मुल्कस ऐसा सचु खतरा. Our generals have been killed by the young soldier who leads the enemy. यम हसा सन सारी जनरल अस तिम हसा मारना तिमन हसा छु आख जवान फौजी युस तिमन लीड छु करन दुश्मन युस दुश्मन आव युस इन्वेडर अस छु युस वनन किंगस युस बचो यम केमिस नि किंग Caicus तो वनन छस आख बहादुर जवान छु युस तिमन लीड छु करन. Who is this? कौन है वो सुकुश छु. What is his name? तेमिस के छु नाव asked the king. बादशाह छु वनमिस तेमिस के नाव सुकुश छु. They call him Sohrab. दोनों तेम हाशी तेमिस वना Sohrab छु तेमिस के था नाव. The man said ते मोहनी वनस he fights like a lion. सो हसा छु फाइट इथ कुट करन छु शेयर करन फाइट शेयर बुट छु फाइट करन. Our only hope now is Rustum. अगर इस का उम्मीद छु सु Rustum. Rustumस वारा हेकने किस बचोयत. Just then a Tatar soldier came with a message. अति छु आख फौजी message hat. It was from Sohrab. Issue सुन Sohraban. Sohraban क्या शेमिस वनमत
The message said, I shall spare the Persian army. بہٕ ہسا تراوکھ یلہٕ کُم یُس پٔرشین آرمی چھُ یِم بہٕ کرنہٕ یِمن کِہینۍ. If your champion will fight with me in a single combat. اگر تُہُنٛد یُس تۄہہِ چمپین چھُ سُہ کٔرِنۍ سا مےٚ سۭتۍ کیٛاہ کُنی زٔنۍ فایٹ. Send for Rustum at once, said the king when he heard the message. یُتھُے أمۍ مسیج بوٗز کِنگن أمۍ سوٗز سیوٚدُے مسیج کٔمِس رُستُمس. Rustum was at that time away in a far off village. Rustum چھُ اوسمُت أکِس اکھ دوٗر گام چھُ اوسمُت سٹیِنگ وِتھ ہِز فادر پننِس مٲلِس سۭتۍ. When the king's message reached him, یُتھُے أمۍ مسیج پٔر کنگ سٕنٛز, he took leave of his father and hurried to see the king. تٔمۍ ژھُن أتی مول دٲرِتھ تہٕ درٛاو کنگس وٕچھنہِ. The king said to him, بادشاہن ووٚنُس, great danger threatens our country. اکھ بوٚڑ بارٕ خطرٕ ہسا چھُ سٲنِس مُلکس وٕنکیٚس آو. The Tatars have invaded this country. The enemy is inside our border. یُس ہسا یِم دُشمن حملہٕ آیہِ کرنہِ سٲنِس تِم ہسا چھِ بارڈرس سٲنِس بارڈرس انٛدر سۭتۍ. Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia? asked Rustum. Rustumن ووٚن أمِس دوٚپنس, یہِ کُس نا سمجھ چھُ باورٕ چھُ یُس ییٚمِس باسان چھُ بہٕ کرٕ کیٛاہ پٔرشیاہس حملہٕ. The generals say he is beardless youth. دوٚپنس یِم جنرل تتہِ ٲسۍ یِم بٔچِتھ ٲسۍ تِم ہسا سُہ چھُ beardless youth. سُہ چھُ اکھ سُہ جوان ییٚمِس وۄنۍ دٲڑ تہِ یِنٕے چھِ. He fights with remarkable courage. تٔمِس سُہ ہسا چھُ فایٹ کران بڑٕ بہادُری سان. And daring. تٔمِس سُہ چھُ بڑٕ ہیٚمتہٕ وول نفر. His name is Sohrab. تٔمِس ہسا چھُ ناو Sohrab. They say his ambition is to fight you and defeat you. سُہ ہسا چھُ ونان Sohrab میون یُس مقصد چھُ بہٕ لڑٕ ہا کٔمِس سۭتۍ رُستُمس سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ ہارناوہن سُہ. He has sent word asking us to choose a champion. تٔمۍ ہسا دوٚپ تُہۍ کٔرۍہُن چوٗز کُس چھُ تۄہہِ اَتہِ چمپین from among us to meet him a single combat. پتہٕ کٔرِنۍ سُہ مےٚ سۭتۍ Sohrabن چھُ ووٚنمُت سُہ کٔرِنۍ پتہٕ مےٚ سۭتۍ فایٹ کُنی زٔنۍ. You are our champion and savior. ژٕے ہسا چھُکھ سون چمپین ژٕ چھُکھ سون بچاون وول. Will you go and fight him? کیٛاہ ژٕ گژھکھا تہٕ پتہٕ لڑکھ تٔمِس سۭتۍ. یہِ چھُ ونان بادشاہ کٔمِس رُستُمس. But I am old. وۄنۍ چھُ دِوان رُستُم جواب دپان چھُس مگر بہٕ چھُس وۄنۍ بٕڑٕ گوٚمُت your majesty and I have an aged father to look after. مےٚ چھُ اکھ بٕڑٕ مول ییٚمِس بہٕ نظر چھُس تھاوان. Could not you find a younger man to fight this youth? asked Rustum. رُستُم چھُ أمِس ونان کیٛاہ بادشاہ صٲب تُہۍ ہیٚکِو نہٕ حظ کانٛہہ جوانا وٕچھُن تٔمِس جوانس سُہ چھُ سُے لۄکُٹُے چھُ تُہۍ وٕچھُن کانٛہہ لۄکٹُے کیٛاہ تُہۍ چھُو نہٕ ہیٚکِو نہٕ وٕچھِتھ کٕہٕنۍ تہِ جوان تٔمِس خٲطرٕ لڑٕ. If I had been able to find a younger champion. وۄنۍ چھُ ونان بادشاہ اگر ہسا بہٕ ہٮ۪کہٕ ہن کانٛہہ وٕچھِتھ کانٛہہ جوان چمپین I would have not called you away from your aged father. تیٚلہِ انہٕ نہٕ ژٕ بہٕ پننِس مٲلِس نِش یُس بٕڑٕ مول چھُ تٔمِس نِش تُلِتھ. Unless you fight this youth. یوٗتاس تام نہٕ ژٕ أمِس جوانس سۭتۍ وۄنۍ لڑٲے کرکھ. We have no hope of saving our country. اَسہِ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ وُمید زِ سٲنۍ کنٹری کانٛہہ ہیٚکہِ بچٲیِتھ. What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defend her. دپان یہِ کۭژاہ بدقٕسمتی چھِ پٔرشیاہس زِ اَسہِ پیوٚو کٔمِس اَسہِ پیوٚو اکھ بٕڑٕ مٔہنیوٗ بِچور اَنُن پنُن سیٚڈ رُستُم چھُ ونان یہِ کۭژاہ بدقٕسمتی چھِ أکِس بٕڑٕ مٔہنِوِس پیوٚو وۄنۍ یہِ پٔرشیا بچاونہٕ خٲطرٕ یُن. But I must go. مگر تیٚلہِ تہِ ہسا گژھٕ بہٕ. I will go to the battle as a plain soldier. مگر وۄنۍ گژھٕ بہٕ مگر بہٕ گژھٕ اکھ عام فوجی ویرِنگ پلین آرمر یِم تہِ کینٛہہ ہتھیار چھِ بہٕ نِمہٕ پلین ہتھیار لٲگِتھ. Let no one know. کیٛازِ that old Rustum had to be called to fight a beardless boy. زِ کٲنٛسہِ تہِ گٔژھ نہٕ لگٕنۍ پاے زِ ہے یُس یہِ رُستُم خطرناک رُستُم اوس پرون رُستُم اوس سُہ ہسا اوٚنُکھ فایٹ کرنہِ أکِس تٔمِس لڑکس سۭتۍ بیٲرڈس ییٚمِس نہٕ وۄنۍ دٲڑ تہِ چھےٚ یہِ گٔژھ نہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ لگٕنۍ پاے کینٛہہ یہِ تھٲیِو تُہۍ وۄنۍ کھٔٹتٕے. سو رُستُم روڈ آن د بیٹل فیٖلڈ. درٛاو رُستُم جنگی مٲدانس منٛز. ون آف د پٔرشنس اپروچڈ ہِم اینڈ سیڈ. اکھ پٔرشنُک اورٕ آو تہٕ ووٚننس او رُستُم لایک تھاے مایٹ از دِس ینگس مینز. برابر چھُ یُس ژےٚ ہٮ۪مت ٲس یُس چون مایٹ ٲس برابر چھِ أمِس ینگ مینس. یُس یہِ ینگ مین چھُ آمُت Sohrab چھُ برابر چھِ أمِس تہِ خطرناک چٲنی پٲٹھۍ چھُ یہِ لڑان خطرناک. He has the wildest attacks foot. تٔمِس چھُ ہیلدی باڈی تٔمِس چھُ خطرناک سُہ چھُ ہیلدی نفر بولڈ نفر د لاینز ہٲڈ یُس دِل چھُ تٔمِس بڑٕ شیرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ. اینڈ ہی از ینگ سُہ ہسا چھُ جوان. اینڈ ایرانٕچ چیٖفٕز آر اولڈ. مگر یِم پٔرشیِکۍ چھِ جنرل چھِ چیٖف چھِ تِم ہسا چھِ وۄنۍ بڑیمٕتۍ. اور ایلس ٹوٗ ویٖک یا تِم چھِ واریاہ کمزور. اینڈ آل آیز ٹرن ٹُو تھے. سارے نظرٕ ہسا چھِ وۄنۍ ژے پٮ۪ٹھ ژے کُن آیہِ سارے نظر. کم ڈاوُن وستہٕ وۄنۍ اینڈ ہیلپ اس. اَسہِ کر مدد رُستُم آر وی لوٗز. نتہٕ ہسا یِم چھِ رُستُمس ونان نتہٕ کیٛاہ ہارو أسۍ. وین رُستُم ہٲڈ دیٖز وٲڈٕس. یُتھُے رُستُمن یِم وٲڈ آف پریز تعٲریٖفٕکۍ بوٗزۍ أمِس
ہی وِشڈ سُہ چھُ کران سُہ چھُ وِش کران کیاہ سُہ چھُ دپان وِد اَ لانگِنگ ہارٹ دِلس منٛز آیہِ أمِس اکھ وِش زِ خوٲہِش دیٹ دَ ٹاٹر یوٗتھ ہیڈ بیٖن ہِز اون سن کیاہ کاش آسہِ ہا مےٚ یُتھُے اکھ نیچوا بہادُر نیچوا. شُکریہ سٹوٗڈنٹس یہِ اوس 3یِم پاٹ اِنشاء اللہ مِلو جلدی 4مِس پاٹس منٛز.